Özganda Muslim kafesi. Hazır aç tizmelerni ko'ramiz. Shunlar rizqdan degani. Nizamga loyiha bo'lib yozildi. Assalomu alaykum. Jastar hocam. Jetekçi kim bu dedi? Jetekçi hazır çok kokmuyor. Açık mı? 5 minutga. Hani bana aç dizmeye berip qo'yingizlar, bana aç dizmeni. Menyu. O'sha berip qo'yingizlar bana bunda qo'lima. Biz chekara o'tirib olayın ha. Ha? Bucağa şef çalmak. Sebep? Hoca cevabını verip de. Çek. 2 minutga ko'p vaqtini olmayman. Men bir so'rab beraman. O'ngda emasa o'ngda, bo'lsa men sas ketaman. O'ngda o'ynagan. O'yinda o'yin deydigan bo'lsa, mizam chekildi, bu yerga qadimgi ayib pul solma. O'sha 2 minutga vaqt qarab qo'ysa menga, men jetekchimni sulishay, jetekchi kelsin, men bo'ldi. Boshqa so'z yo'q. Çıktır, birinci tabaklar. Sonra kesmeyi tanıyorum maşallah. Arasını güzel tabaklar. Elbise. Yapan. Güzel tabaklar. Bunun maşallah. Arasın. Buna Allah razı olsun. Bu kafe öte sağlam. Mizamga layıklı, öte son işteşi attı. Açu et, kadimgideki kırısça yazılıptır. Tübünde de vardığı kırıs dilinde yazılgan. Bu başka bir aşxanalarga үлгі бола тұрған даражада бір соны мыйзамда оқылып жазып жатыр. Тест аттым. Меню. Ошо менюсүн жок кылабыз, калган баардыгы өтө сонун. Аллах разы болсун. Ва алейкум салам, ака, кандайсыз? Жакшы. Мен бир жагынан убактыңызды алган үчүн кечиресиз. 2 минут убактыңызды алам. Мен азыр сырттагы жарнаманы көрүп ошол үйдөн келдим, мен аш тизмеңизди эле көрөйүн деп. Мына жерде менюну аш тизме деп жазып койсоңуздар болду. Калгандарычы башка чайхана, ашкана, башка кафеге карап сиз немеңиз үлгүлүү экен да. Айтайын эмне үчүн? Мына караңыз. Мына караң, башында эле кадимгидей мына жазылып, кыргызча жазылган. Биздин кафеге кош келиңиз. Өтө бир мыйзамдуу. Мына салаттар, салаты эмес, салаттар, ачуу салат, салат али. Мындай айтканда биринчи тамактар мына, биринчи тамактар. Сабиз салат. Башка кафелерге үлгүлүү боло турган экен. Атыңыз ким сиздин? Азиз. Азиз, а? Азиз мырза. Мен биринчиден бир аз эмне үчүн тартып атам? Бул коомдук жай. Мен тартканга укуктуумун. Сизди бир басмарлоо максатында эмес. Мен болгону мыйзамдуу экенин башка кафелерге, башка чайханаларга сиз үлгүлүү болгону себебинен мен видео тартканга мен укуктумун. Капа болбойсуз. Бирок сиздин немеңизди мен жарнама кыламын. Мынадан үлгү алыңыздар депчи. Себеби Алла разы болсун. Меню дегенде аш тизме деп, менюну жок кылып аш тизме деп жазып коюң. Кыргыз тилинде жазылат. Экинчи расмий тил деген бул орус тили аз бизде. Ошон үчүн оң жагына кичине тамга менен дейт. Болсо түгүнө кичине тамга менен жазылсын деген. Мынанда да көрдүңүзбү? Эскертүү. Сөз мына караңыз, кыргыз тилинде мыйзамды жазылган. Сырттан улап аш аралашмайсыз. Өтө сонун.